Kua rāhuitia te moana I te pari o Maunganui I te tai tokerau. Kei Wainganui I a kai kohe me tāmaki makaurau te wāhi e kōrerotia nei. Ko te take I whakatūria ai te rāhui, nā te mea kua ruirui atu ngā pungarehu tangata ki roto I tērā ka patakai o te rohe. He wāhi taurikura, he wāhi marino. Yoi anō he tai pari anō kei te tuke ki konei, ko ngā tāngata o te rohe e ruirui ana I ngā pungarehu o rātou whanaunga ki konei ki ngā wāhi kohi mātaitai. Ka kōrerau ki tēnā whaia. E whaia, how do you feel if I went to gather some kutai, opened them up and gave it to you and you knew you were eating your husband? Kua rāhuitia tēnei moana I nāenei e te wikainga e Ngāti Whātua mo te rua marama. Yoi anō ko te pirangi o tēnei kuia kia mutu te iwi a kua kōwai te rui pungarehu ki ngā wāhi kohi kai moana. I have stopped a couple that lived on the Maunganui Bluff. I went to see the fire who was in hospital at the time and asked her if we could attend the funeral of her husband. I te marama o hūrai I te ruirui pungarehu tangata I te pūtake o tāne mahuta I Waipoua, I te riri anō te kaumātua o te roroa. To have someone come in and deposit the remains of their dead on places where we wouldn't do it, I believe we feel insulted. Ko te whāngai I te mātauranga ki te iwi te mea nui nāenei, nā whai anō ka whakatū pānui e whakātu ana kōwhia a whea hoki te wā pai ki te kohi mātaitai. Anzac Pikia, Te Karere.